Ange maya limu alange kunana dia itibikali yana. We. Hai. Nunete ngawashi au 19 kyao. 1957. You 57 ni no samboya nundu nake oka nundu ni waendete wosia maundu. Ndu okia yuwa mutongo iwana local government workers union. Yani kwa city council na local workers laingi. Na tuikainde mutongo iwa local government. Na ende butu we na ise ni utonya utete yani. Okay. Na nika natambe kubeba nini pe pinda mboya wetie Kibaki ngitinene ite mayo. Ndo aweta hata nikwithi wanini sineza Kibaki ni masomie mwe pamwe na Mboya mangu. Mboya da mundu wetu wa Kibaki atwithiye bona mwaka ai mwaka umweti na itu na kalilio na Tom mwaka wiba umwe awetu wa mwathi amenya junior ko ngawai mwe bwana siandu maenga wasimo yo okay what is your wish mwetisi ya bwana ngia utambia Mboya asomie 46 47 48 ai Kenyatta isomea health ya wa okay kwa wina mukawa sisekana pesio ve kila kindu kia ile mbano dhinzanya makana niwe wathimana aenda baya kila kwa kia baya ayabeitwa kama mukunji bauno baba nyama sio maka nyamiti sio ka bauno waenda utama sisi later ile wiwa Mboya yu Tom ni mwezi vyo classmate ya kwa na ningi Tom ai mundu mwe atenda ai mundu wa bakati hini wendete otongo okay na mabinda maingi miaka nisu ya kuona ngino kuone waku ni wone kuwa ando na kuwa wane mundu niki utetekela mundu okwe ngina nyusaoki yuni kwani kinanyaniwa okwa mukabura na kwa njia ito ni ngai ni musubi nikiki atumie ni thugana miaka muonza dibu yena beya udukuma na bugumie kundu muonza mwaka omu na banana ne andika na mbiya utalama bisa maso bwana akamba nina shilingi miongweli na mituki na kuna biashara nina shilingi miongweli na tibi kama miongo 5 adhanda tungalila license yangea kuya mbeta onekengea ila ndenge anguli na uite ma America na mabisasu ba umete Kongo nayo na manenga mabisa na manenga ka mewe ni amundu mwe mashoni wetu kwa walejiko na ina tuwe na walejiko na ngile anegwa au kunaona auto mnamo meigwa ungoni mwe George ama na wale ilo kwanza mama usuni kitakadha niwe president tukaze twaina president wetu wa George ayo na tena najunge ndo president maitrete yake kote ukuda wewe na wisi utaisha mambiki pio ngiti ndiye ito niti president na nale no wao ligana na London education London Kenyatta ya muye ndio minister kiano na Tom moga mangule ndenge ko uka yeti manda ibila na kuye nataka unenge na mwiyo uyosa akamba tiana tatu matia loso osabau no yosa ukioka wose ka atom mundu ngatukite secretary wa kanu na nikavanga au nakoka nenge uya basi ekio una mwya yumu wetu atom anewa uya na ke Frederick Biti amatia tu wa minister na ke mundu wetu angala mundu tu manonge tawala ene muli na ke tu assistant minister wewe wasuo ngeni mukie manene ni wana mwesu ku ni mena munone ngi bakubi irobyo ndene sukuwa ni mwezi mwika kwa mami ushaini Siana yusi akuyu mambi usia 41 ya alama akuyu alata muika no ile gamba muika alata yani yemo mungu mama mbao bikakuyi na itu tabia kusia 43 muika wa na ageno mulinge mungu inguma yu adwa sunimo na mama mbia usia mesia na sia wako ya 40s kwanza mwetu wa mulinge ola mko wasiwe 45 okay na kwa gemba ina atwanie
44 no na kana na katika mwika wonthe ula weanie umasi iwe mwe na mweanite mwe mepoju ngine kyo kina dunia ndama masaku ina shoka ilo niki mundu ndani imulo akabithi unai mwenye banana ukawoneka banana masaku anakwa anakwa umweneke ngungani brigadier Kakeni classmate ya kwa kava na adhiamia nene vati ya vile itatu la nyumba ito ngungani ni yake Masaku mundu kuitwa Fred Peter Mulei ngombe ya Mulei anakwa na kadhuli ya muinde anakwa yuna itao ningewe mundu wawe angewana ake inashoka nyumba la kwa ikuilo Ukiona kia kana. Dikia kia. Dinai wana numa we angewana mo. Dinai angewana kengolondo taku.